насронӣ шикамшу сер будаст, хурда будиям, ужин карда будиям. Ай мусулмон, аз тарси он ки мабодо ба ҳамин ҳамроҳои нобоб ягон лақмаи ҳаром ё шубҳанок нахӯрам, бечора рӯза гирифта будааст, ин рӯзадор будааст. Чун намози шом он ҳалво расид, буд муъмин монда дар ҷӯъи шадид. Вақти намози шом охи вақти ифтор таом овардият, дигар бетоқат шуда гиштагира. Онда кас гуфтанд мо аз хир пирем, имшабаш бинҳему фардояш хирем. Ҷуғути насронӣ гуфтанд шикамому серай, ҳавло ҳами зеби саҳархирак дора, ис ширинай завтрак дасозай. Мемонем саҳар завтрак мекунем. Гуфт муъмин на ки мо худ сетанем, чун хилоф афтод пас қисмат кунем. ҳар ки хоҳад қисми худ бар ҷон занад, ҳар ки хоҳад то саҳар пинҳон кунад. Мусулмон гуфт шумо ноҳақӣ накунед бародаро, ин ҳаққи се касай, шумо сери ман гиштаи бо ман рӯзадор будам, биёй аби се ҳисса тақсимаш мекунем. Ман гишнаки ҳастам мехӯрам, хай шумо сери монед саҳархиракш кунед, охи ихтиёр доред. ҳам капсулаш шири читр дар капсула барои одамои шишошо дар мекунанд, касали қанд доранд, ёрдами хуб мекунад. равғани хилба барои васфалини гурда, меъда, ҳамчунин барои санг намаки гурдаро резондан, санюнван барои бузбала шидан, собуни шунгуд ҳастай барои рӯро тоза кардан, шампуно ҳастай барои мӯйҳоро рехтан, раҳ гирифтан. ҳамчунин эпимедиум паста чанд видиш аст, истеҳсоли Турсия, истеҳсоли Египт ҳастай, эмпилус ҳастай, барои простатит, барои мардонагӣ вафот кардан, барои гардиши хуна тез кардан, беҳад ёрдами хуб мекунанд. Бародаро, ин ҳаққи се касай, шумо сери ман гиштаи бо ман рӯзадор будам, биёй аби се ҳисса тақсимаш мекунем. Ман гишнаки ҳастам мехӯрам, хай шумо сери монед саҳархиракш кунед, охи ихтиёр доред. Пас варо гуфтанд зин ҳикматгарӣ, қасди ту ин аст то танҳо хӯрӣ. Гуфтанд ту мусулмони ҳилагар, аки як коса чӣ киро дора ки ӯро бо се ҳисса тақсимаш кунем. Ту мехоҳӣ ки мо умро биёрем бимонем, мо серем дилмо накашав, ту тоқа бизанӣ. Намешавад. Гуфтам ақалият бояд ба аксарият итоат кунад. Бечора зӯруш ба ё нараса, ё ду касанд, замин паст, осмон буланд, зӯруш омад давита бетоқатае, як сутка шида ҳеч нахӯрдааст бечора. Рафт дроз кашида як кунҷак, сарошон монда хо рафта. Пас бихуфтанд он шаба, бархостанд, бомдодон хешро оростанд, рӯи шустанду даҳону ҳар яке дошт андар вир роҳу маслаке. саҳар хо хестанд, ҳар кадамаш мувофиқи ҳамин шариати худ, рафтори худ амал кард. яҳудӣ хест рӯша шушт, даҳаншая огардон карда, рӯша тарафи байтулмақдис кард, якчанд ояеро аз таврот ҳамта ҷинбида хон омад шишт да сари дастархон. насронӣ ҳам як крес кашида омада паҳлу шистод. ин мусулмон автоваи ӯ гирифт бирафт орад кунӣ. як 10-15 дақиқа пас омад ё ждатш дорам. гуфтам абача биё агане бихӯрем ҳавлора. гуфт ҳоли ман навак шуруъ мекунам ба ибодат. вақти ман тоза кардам, пеши парвардигор ба ҳамин бадани қалкина гашт хел бистӣ. сабр кунӣ як намоза бихонам. рафт дар намоз истод, фарзи бомдода ба таҷвиди тартил хашро хунд. ёра тааҷҷуб шу гирифтааст ки ин мардак як сутка ҳечи нахӯрда, ин мо бетоқат шидем даяша иқадар имони қавӣ доранд ки як ҷош намеҷунбаи намозхонии равӣ. қисса кӯтah намоза халос кард, омад дар паҳлушу шишт. коса дар болои тоқ мондагиай. он яке гуфт то ки ҳар як хоби хеш, он чи дид ӯ дӯш гӯ овар ба пеш. ҳар ки хобаш беҳтариро ӯ хӯрад, қисми ҳар мафзулро афзал барад. ҷуҳуд гуфт ки бачаҳо, яви як порсай, шиками як каса сер мекунад, биёям пишикхӯр накунем, ҳамин хоботуна нақл кунед. агар касе шаб хоби раҳмонӣ дида бошад, хоби хуб дида бошад, ай шери модараш ҳалол бигзорам ӯ бихӯраш. ин тариқат ягон таму сер намекунед. пас ҷуҳуд овард, он чи дида буд, то куҷо шаб рӯҳи ӯ баргардида буд. ин ҷуҳуд дарав инициативара да дасташ гирифта сар кард. бачаҳо гуфт ман шаб ҳазрати мусоро дар хоб дидам. гуфт дар шаб мусиям омада пеш, гурба бинад дунба андар хоби хеш. аз пайи мусо шудам то кӯҳи тур, ҳар се гум гаштем зон ишроқи нур. ҳазрати мусо омад мегӯяд даст магирифт кӯҳи тур он буд. то саҳар ҳамин нури раҳмати парвардигор
همین نوری شعای الله زلجلال محکم کرده بود. هم من هم موسی و هم کوهیتور هر سه گم گشته ابزار اشراقی نور. در همین تایی غرق نور الهی بدیم در طاعت عبادت بدیم و وحش طاعت عبادت کردیم در حیات شما ایتاری پیدا خوصه حقی من هست و این اصلاحی گم گفت خلاص جورا مونم گفت زنیم بخیر. بعد از اون ترسا در آمد در کلام که مسیح هم رو نمود اندر منام. من شدم با او به چهارم آسمان مسکن معوای خورشید جهان. گفت جورا گفت این خوبی تو خوبی خوبه خوبی بزرگ اینه که خوبی زمینی هست. من شب حضرت عیسی را در خواب دیدم دست ما گرفت آسمانی چهارم بود. اینمی تا سحر ملائکه و اوچ را دستوده برو زیارت کردیم. خوبی تو که جو خوبی من که جو هر دش رزوار دورن این مسلمان خواب شدگی هست. و گفتن جورا تو خوب ندیدی. پس مسلمان گفت ای یارانی من پیشم آمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سلطان من و چون منم خوب دیدم. حضرت همین مثل ماهی شب 14 میگه از در همی خونه قادرمت همه منور شید. ما مسلمان ها دروغ نمیگیم در خواب خاصتا در حق پیغمبر ما. هر کسی حضرت در خواب دیده است حقیقتا دیدگیش زیرا شیطان شکل صورتی محمد اگه گفته نمیتونه. حضرت میگه پیشم اومد بیدارم کرد. پس من رو گفت اون یکی بر طور تاخت با کلیم حق نردی عشق باخت. اون دیگر رو عیسی صاحب قران برد بر فرق چهارم آسمان. خونت پری گندم گفت ای خونه آباد خدای تعالی میگه کنتم خیر امتی اخرجت للناس. شما بهترین امت هستید در تاریخ بشر. ایتن تخوم نگرن رفیق یهودی همراه حضرت موسی در کوه طور عبادت کرده است. اون نصرانی را حضرت عیسی آسمان برده استش با طاعت عبادت و ذکر مشغولن. تم تخوم میکنی خیز ای پسمانده دیده ضرر بار آن حلوای یخنی رو بخور. اخ خونابات تو روزداری برای تو همه افطار عبادت های او در همه عبادت در ذکر دیگه در فکر خراب نیستم. تو بخی آخران هم روزه تبک شو ای سلیم گولی و پسمانده هین برجه بر کاسه حلوا نشید. این خیلی که گفت بیقرار شدن پرید خیز جهود کاسه رای بلوی تاق گرید دید خالی بودن. حضرت شو زد استش لیسیده تا زا کرده این بودگیه. همه ای آرامی و همه ای حضور قلب و حضور طورت کریم و بسخونی ایسا بیا بیاخی. حضرت میگه اذا حضر العشاء و العشاء فابدأوا بالعشاء. اگر طعام شام و نماز شام یکی آمد اول کمی طعام بخورید نفستون را آرام کنید بعد نماز بخونید که در بین نماز در یادی خراب نغلطید. یه میشکمش سیر به حضورت به تجوید ترکیل میخونه. پس رو گفتن آنگه ای حریص ای عجب خوندی تو حلوا و خبیث. ای خونه آباد گفتن که اوجا حق ما رو هم بود تو نپرسیده حق ما رو هم خوردی. گفت چون فرمود آن شاهی مطاع من کیم تا که نمایم امتنا. و وقتی که پیغمبر امام محمد صلی الله علیه و سلم فرمان میده من سگی گجام که فرمان پیغمبر من نبرم. اگر میگفت جان تفیدا گفت به خدا قسم جان میدادم ولی که بشنه بودم یه حولای شریعی با مذهب است. تا جهود از امر موسی سر کشی گر بخوانه در خشی یا ناخشی. تا بدبخت یهودی گفت تمام جنایاتون شما بنی اسرائیل به نام حضرت موسی پیشد میکنه. اگر حضرت موسی تو را امرت کرد اجرا نمیکنه. تو مسیحی هیچ از امر مسیح سرتوانی توف در خیر قبیح. تو نصرانی گفت نعوذ بالله حضرت عیسی را خدا میگوی پیشتری خدا میگوی. اگر همه حضرت عیسی فرمان رو اجرا نمیکنی. من زی فخری انبیا سرچون هستم. و پیغمبری ما افتخاری تمام پیغمبرای الله های. و یا حضرت این امرش اجرا شونده های مو مطعم مو مطاعی. من از افتخار پیغمبرش که سر میکشم خورده ام حلوا و این دم سرخوشم. گفت حضرت فرما داد خوردم بله. پس رو گفتن والله خوابی راست تو بدیدی وین به از 100 خوابی ماست. با خدا قسم گفتن همین خوابی راست حقیقت دیدی. جهود گفت من برای هم یک کاسه حولا شده رو ما سیاه کردم. موسی یکی در کجای موسی را مثال آوردم که تو را فرد فریب کردم. این خونه سوختای نصرانی ایمان در گذرون گفت
بای درو اسمونی کرد بربر گرفت اسمونش رو نه که همین خوابی حقا خوابی فایدانو که تو دیدی کشنبک هم سیر شد اگر مقصد مولوی از این حلوا طاعات عباداتی هست که برای قیامت منجم میکنه ما هیچ وقت نمیگیم که ما بنده های برگزیده خداییم ما نماز میخونیم روزه میگیریم از غضب پروردگار ما